Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Namar ka jing bamla banyabaj halor kador baiket jang kitrok kibana kani kejela Meghalaya. Bat ki karkhana penmi dobilat kibana rilum jantia. Kabala poiru syadu upot baki trai baki nong nyatrok haki kendet sengi balan kila pelong dak jeki. Nakaliang jong ka sarkar jela kala batha yu commissioner secretary jong ka sarkar ubakmi yakatna transports banlum no dak jelang ikini ki arkan hon. Ya kani jelang ya kinong mikman jong ka seng ki trai trok bat ki he jong ki company penmi dobilan uba MR Sandram mula pelong haka sauterek mentau nailor arajar arpo. Hagani jelang hadin balas ngap yaki arliang mamla u commissioner secretary ula batha yakini ki arliang mamla bakin pha ikador baiket jongki bat ka sarkar kan sesem yakarai ka bakhado banbo yakador jong ka baikali banket dobilan. Habai keren bat kinong pathai khobor hadin ke jelang nakaliang ki trai trok bat kinong nya trok kilaong balada ka sarkar kamla ban penbai yakini ke jingke jongki saha kani ki kenti kimban se ban pelong no da ka jingki ka baklembo por lanu ban sange. Ni nak lihat dengi mata kat kunjung keren mana buat principal secretary jelas transport ulang ba semit nak pergi ke proposal dupi nak lihat dupi ke ingba pidiman in official nanti nak lihat di cement factory but mata kan ni ketiau nak pet nak lihat di cement factory sebab nak lihat dunia di transport union unpet nomor RTD ketiau but sampai hakunu berkom pada ba la pada benfix sekali. Ni kakum kapolong mentahi nakaliang dungi jong GC kantam lelai nakaliang Meghalaya Trunk Union tak sania baik jadi punya jong government jong Meghalaya hai di dalam chief minister badan pelani pada sama kena mula ban pembek no yu beniga jing jong kajat dungi dai kumbai la kren di nong yalam jong beni GC menen khmat karo banjur yang juhi ba kedai ka padu jing mentoy lada ini ki cement factories ki wan hang ne hapok kari jungi ban ya kama jakpo tangki dre ka bangi i pada kolong ba ka jing nyon dingi ki trari mulok hak bidai ba kani ka kam kamai ji kam dai shu beren dai kala ne he ti ku man chu tu pi kian mana kala su don ka jing discuss ba nga ba ku secretary jo ne ka jentia cement association state ngai keren betul. Andre ngau ibu babalai memla ban implement ni kador. Wong nga ba pet. Kemdai ka ba ong ba memla ban implement ni kador. Re ngi ya pet kum kador bayak ke yo. It should be demand and supply. Kata kadai bo ong lada demand ka high, price jong ka baikali kan goes up, dan price ka demand ka low, mut ka price jong ka baikali ro kadai ban comes down. Ti uang hakata korkom kata kadi jingkren juki barbor ke jingkren juki kadi kata be ya ka jisi jumi re ke jingkli menta kolong ba ladau ong ba ka dor jong ka bai kali kedai bandai ba according to the demand and supply ke jingkli menta kami ba hatu menta lada high ke demand yu semen ka dor jong semen ka kio ka dor yu semen kam kio ka dor yu semen ka sak kunjui lada ka high demand yu semen lada ka demand yu semen ka dong saporu kador jung usmen kolong kumjuhi mata nu ong ba lada ke diman usmen kabun kebai kalingin kiu da diman jung usmen pat kan her sepo kebai kaling un penher no kador jung usmen kasak kumju tingi ong yu ni ong ba pet da kadon kata ka hai ka da melet ka kum ka yom ke diman and supply yu yu ba mahapan la no kumni kador jung bai kaling kan sak kumju kum basak kador semen hendrai mata hajaka ba menkit no si hajar kali ya usmen mata kit no tang san spa nomor bokla diman kaduna ka diman mo kit no tang san spa teli kali tu san spa no dene rutin no yakini sebut ni kasi ni don si hajar teli kali mo rutin no gini clockwise rutin kenapa dia yo belalang mar kendiat tang ba kador jong pai kali bade kedai bansa kumjo kumbasa kador jong usmen di ndrengi i mata ba kini company ki su pen kelan jelbilun yang ini ke union drop bat khamtam le ngai i ba bangai i bat ngasus nei hiru yo government baka siapin kelanjal bi haka hagini gi cement factory nila semit sya ke company bagi dia ban implement sispa 10 kilometer sepo kidai ban ai kedai tekan sispa 10 kilometer
seneng ke bumut hapan ai kendai tengka kemut prat tengka di kini company hadin nang tu ka klem ai jingtip ini nuruk ka klem ai rai klem ai jingtip ini di menta ski komisioner sekretari lakot ini meeting nadim la persingau perlu aliang mamla kini company ka ngimla ban siu ya ka ba pidiman mengirung yang nginum ngait ya gajing ong tapi nama ki penkiu tang kato kan netengka aga tang kato kan netengka kador ki penkiu kemut sitwa pe tengka kataru aga sitan munde aga komlet kilometer system temta komisioner sekretari jongkara transport department la ong ba submit no ya ka proposal read jongpi final and binding dengan persen no baru arliang pidai ban submit la hapo kasi monde but ni komisioner sekretari nrah bat siam kin rai no hapo ni ketayau ka bumut dole se by Tuesday or Wednesday di ngala nyila ya ongru ha apor meeting ba ban pen kenmau ban yuthu yupi ba lada kador ba ka government kami hab jingmut bat ngi ka bumut kami hab setia bat ka ba ka bangi kwa kamut ngin penlong ya ka indefinite strike tang syukut kan itu ya bumut kat hadu ba si Friday ati ya banwa ki ong ki ai daw de gene ketai ki ong ana ba oh lada penkiu kata kedor ka simen bukan kiu lada ngile kunta em kam ya hab bat ka jinglong jingman ba mentah tapi kita ke jinglong juki shu ai excuse no marwa ladu nyau prasnem sedin kaju kedor bagi ai menta kedor semen nang bukan nang ya ising nang kiu tang bagarit ke ba transport ini mar kaju kamu dia ben yangi nalor ba ne company tip baru ke pertai ke tip ba ke company ka klong lut bat sing bat paso bat klen ke klong lut na ka jaka jami ka jaka na ka jela jami bat kataru ki pensiau ne ke jong ang ngimla ngi kmil ti kesorkar menta kaba pet ya im ya yap jong rajat benriu tenre usiam badon burong ubat tip ha ya jaj briu jong ni kmil ti rebo usiam un knyon ngi kumba knyon gini gismen faktor gen handai ke kawai to ko basnya usi menta Kisiman factory ki pencat ki kelen ya ke sorkar jom ni geng hakjin sisa ke sorkar kedaiban ai order u follow no kisiman factory ya kata ke notification bagi dap isu handre haduk mentaru ki follow ya kata handai hakjin mut menta ke don kam suban ya kran hakjin sisa kedaiban ai bet dega order kaban ke sorkar kedaiban ai bet dega order hajin syato mentala ong komisioner sekretari ai poriki chitin hapo ke chitin yo ki deban ban ai ba yangi garai hapo ga monde ngi deban summit ba yagi kot kisla jongi katno gidiman kismen factory katno gidiman yo kol kelit ki sarkar yo ki ban ai yangi garai hapo ke chitin yo tengi kimi lenti nyok garai nyok usok ubatir ta nega sarkar jongi kubadon burom lada kemlong kumta ngi nyelum wajba nyelong baju long nyu ya pergi ben ya ke independent strike nagai gedau ngi bekran kum bekran negoi segoi ke por ba ngi kitrai trok ke bibu trok mentah ke umpnin ke kiu negoi segoi ke por man lagas ngi ke umpnin ke kiu hanrei igador bhara jamni kem kiu tak kine skin kidang her pemban ki dor ki beksi company kimut ki cement company ki wan tray sini kimut ku ban yarap ki jaj benriu jongi ban yok ban tray lang hanrei ki wan knyon ki jaj benriu jongi kadu kumta ngikerpat ki sarkar upet gini ga parok ki jeng kin bicar haga bejeng dei bat kini dengi jaj benriu yok ki ban im hanrei ki drop aduk menta ni ki bedon apo asosian jongi debun ki basatan ki bepilih ki finan ki melak ban siu ye ki installment mana ubnai